daghan kay kog nadunggan ba nga kana bitang okay ra daw nga mogamit sila og illegal nga droga kay user man daw sila unya usapod ning gamit sila sa illegal nga droga with a purpose kay sa trabaho daw nila. Di man po daw sila dakpon kay ang dakpon daw kana daw mga drug pusher mao daw no dakpon sa pulis. Okay ra ba gyud na? Para ninyo okay ra ba gyud na? Igsoon para na ako dili. Before ta mo ingon og okay ra na atong una-unaon nga. Kumusta po datong pamilya? Nang trabaho ka pakaon nimo imong sweldo sa imong mga anak pero imong mga anak imong pamilya wala kabalo nga or bisan aware sila nga ning trabaho akong papa, akong mama, nya kondisyon kay sila nakalahutay sila ilang trabaho pero nakasuyop dayto. Nga na bitaw. Nindot ba na siya nga impact nga imong ihatag sa imong pamilya? Proud ba atong pamilya ingana nga user ta ug motaliwan ta nining kalibutan na igsoon unsa ikabili na tong ligasiya nga adik-adik man ta igsoon mao ni timan wala ta gipakataw sa Ginoo ning kalibutan pwede man ta malaglag sa sabakan sa atong inahan pero nganong gipakataw ta ang main purpose ni Lord aron atong himayaon atong magbubuhat dili kay atong dauton atong lawas pinagi sa illegal nga droga. Yes, di bitaw ka dakpon kay user ka pero what if itugot ka sa Ginoo, itugyan ka sa Ginoo kay madakpan ka on the spot, briso gyapon ka. Kay unsar ba atong ipugas mo ani pagpainumdum ni mga igso no. Before ta mo ingon nga okay ra na hunahuna kung nakapahimo ba na natong maayong ehemplo sa mga nakahibalo or nakakita nato or nakapaymaya ba na sa Ginoo. Ampo amping abante. God bless everyone.